Bah A S Mawlong uwei neki rangsatar ban mi madan ban aiti ialade na bynta ban yo ya hill state ni Jylla Bapura sdang ban khie rasong naduh snem khat khandai spa nriu phau Haduh Kyllalyngkot khat khandai spa nyau puar Iampangnud jingkylla kapor hakini kisan phau snem balala ula batai bhah kitei snem jingiatylla kalane mlon kawei kasur uwei Nongialam tat Haduh banda yo ya hill state Meghalaya Mynta pat lami bunsur bun Nongialam bat ki Paidbah ki Sakma shakilum ki them. Mynta ya ka bhah bat ka kyndang jong ka jai penriu nyeu trep larong da ki briu na ki lum garo. Haduh sekat nu pot baka jai penriu kansha yu roj hakiwei pat ki jai penriu ula keli benyau mensim. Persia yang itu juga district council bagi kepala jombi. Beberapa Reverend JJ di council bagi itu ke board bagi. Standing at district council, the Mynta government will protect the rights and privileges to be given to Haduh Hantai key students. Kemen jungakil born down the young personalities. 1958, 68 years, 65 years ago maybe. Say can be somewhere. Nongialam de bhah, but But for the first time. Kasi meningkong ban siap tiar gas hasilno ban pelingkot bawal bawaping siakan topa jomi doi nong ele state doi chairman juga recently political unit APC ngade assistant secretary ile jamir apo poto chilo masada mali jungo eki doi teman person rangba bhah juga malang mulai ikhla datap 93 years plus At point of time, 1958, ele visit ke jail. By Iran, the Bible it put in Psalm 23. The Lord is my shepherd. Pardon that. Now that Kyllalyngkot snem, Jylla state Kyllalyngkot. But I began to picketing in 1968 for national Nongialam Borok volunteers from the Shimong circle. Pangito ke the first batch. Itu orang masih sepatam. Manlay picket 10 September 1968, Secretariat Additional.